اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني واصلح لي شأني كله. خلاص sadece sigara şeyi. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني. Mucize deydi o kıyamet dediğin жалғасатын бұл Құран. Және Құран түсу арқылы айын артық қойды. Ал енді ол Құран біздің жүрегімізге кіретін болса, онда ол біздің бәрімізден артық болып қалады. Сондықтан Құранға қатты көңіл бөлу керек. إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم لا